अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरे नोंग लेप्तना चुबदगी इम्फाल की लंबी कया इसिंग थुमजिनख्रे मणिपुर शांति हंजिलहनबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वारी सानदुना पॉइंट मंगा यावबा मेमोरेंडम पिसिलमले फोक्स इम्फाल ईस्ट की कैबीदा कुकी सिंगना सन अमा नोंमैना कापतुना हालगा पुख्रे गेम विलेज तंग फम लौदुना लेरिबा आईटीपी सिंह इविक्शन तौननबा खंगलकपबो यानिंगदबा फोंदोक्तुना वाकन मिफम फमख्रे अमदी मणिपुरदगी अमा यावना लेबाक असिगी नर्स तरा मंगादा नेशनल फॉरेंस नाइटिगल अवार्ड पिरख्रे खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोक्चबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरम लेबिसिंगबो तराम नोक्चरे हौजिक मियामदा पाउ संदोंगना पिजरे स्टेट असिदा हौकिबा नुमित खरनीगे ममांगदगे नोंग लेप्तना चुरकपना मरम ओइरगा तुरेल सिंगी इमाई वांखलकपगा लोइनना इम्फाल गी तोगान तोगान मफम सिंग अमदे मरो एबा लंबी सिंग इसिंग थुमजिन किबना मरम ओइरगा मियामना चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चादबा कया मायोंगनरे नोंग मरम ओइदुना मफम खरदा सुमांग लेरक फाउबा इसिंग चंगबा यावरे नुमित खरनी असिदा नोंग लेप्तना चुरकपना मरम ओइरगा नेशनल हाईवे सिंग उखरुल जेसामी रोड अमदे इम्फाल जिरीवाम रोड के परिंगदा लैंडस्लाइड थोकपदगी लंबी फाउंगनद्रे हाइबगे रिपोर्ट लई हारे मेजर खुलद मणिपुर प्रेस क्लब पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर फोक्स सेंदुना पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबदा चाही अनी सुरबा कंफ्लिक्ट असिगी मतांगदा इहान हाना मार्च के तांग कुनमंगादा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना इनवाइट तौरपदगी इम्फाल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा वारी सानदुना मेमोरेंडम पिशिलब मतुंग अप्रैल की तांग मंगादा दिल्ली दा वारी साननबा इनवाइट तौरपदा चलुबा मतमदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माइकैदगी पॉइंट तरुक यावबा चिरोल अमा पुथोरखिबा अदो मणिपुर दा शांति पुरकनबा तौरखिबा जॉइंट अपील अदो कुकी की सीएसओ सिंगना याखिद्रबा मतुंगदा मेगी तांग कुंतरेता दिल्ली दा चटखिबा फोक्स की खोंसत अदुना मणिपुर मियामदा पिरखिबा पाउदम अदुदा मिफम असिदा फोक्स की माइकैदगी पॉइंट मंगा थमखे अमसुंग मेगी तांग अहुम लिसिंगनी कुलहुमदोइदा हौरखिबा इरांग अदुदा होंगलक्लिबा सकलोनगा मरी लेनेना मोरल रिफ्रेमिंग अमा मथौ तौरई हाइबा असि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मेसेज अमा पीबा असिना अहानबा पांदमनि हारे अमसुंग इकुई कुइदना मेगी तांग कुंदा ग्वालताबिदा थोखिबा मणिपुर हाइबा वहाई मुथलु हाइबा थौदोक अदुसो यामना नुंगाइतबा पेंदबा थममबगा लोनेना हौखिबा चही अनि सुरकलबा इरांग असिदा पृथ्वी मियामना लाना चुखिबा सिंग अदु लाले हाइना सेंगदोकलमी हाइना फोंदोखे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पुखसगिबा करी करी वरी सानगिबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइटगिना करी करी पाउदम पाउ कई खंगलकपा कई कमिटमेंट पिरकपा हाइबदु कुनसी लेबांग यामना हौरांगना कोई गाइदिबा अदुंबा पाउदम अमा खंगनि हाइबसी फोक्सना सचना अखोई हतकी बोन कोनबा कि मिसागा उनबददी अहम सुबा ओये हाथ की इकोन कोनबा हौजिबा तांग कुंतरे मे दा सानगिबसी सी की हेक मतुंग कोई तांग कुंग निपांदा दिल्ली दा कोना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अनु फमजगरे मरमदना कोना कोई लेबा मियामदा कोई इरिसा सिंगदा कोई मसी पाउदम जे तमजा मतमदा कोई मदुगी नोंगनी निखक कोई
कानखिबा अदुगिदमक्तदी मैमना अखोई फोर्सबु मतम लौई हाइदना लाना लौबीबा खोबीबा लेरगसु मदु ngapiu इबमना मतमदनी हबसिमा थमजगे हानबदा अखोइना थमजगिबसि वरी सानबसि हाने हाना अखोगी वरी सानबा याननबगी परिमसि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइड की इनिशिएटिव से लखोपिरकने मसिदैसिदा पिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना तांग अखोगी मार्च की तांग 13 होगी मार्च 2025 की मार्च की तांग 13 दा चुरचानपुर चलकांदा कुकी सिओ सिंगसि इहान हाना उनगी मधुगी तांग 13 दा उनरा मतुंगा मधुदा मखोगी कई वरी सानबनो हाबदुमदी अखोई अखोइदसु मैना तंबी प्रमिला दुमदी चपताबा अखोई लेजरगे दुबु मधुगी नो हेनामदा तांग 12 दा मार्च की 2025 की निमिसिदा ओइ सेक्रेटरी दा अखोगी फांसदा अखोया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एके मिस्वा नलु सिंगाकांदा अदुगा सेंट्रल मणिपुरदा प्रेसिडेंट रूल लाख्रबा मतुंग था अहुमलोम मसिदा शांति खरा हंजिलकपगी फिल्म असिदा ngase यामना नुंगाइतबा थौदोक अमा ओइना इम्फाल ईस्ट की सगोलमांग पुलिस स्टेशन के मनुंग चना लेबा कैबी मनाकी चनुंग अवांग लेकाइदा कुकी सिंगना मैतै की सन अमा नोमैना कापतुना हालगा पुख्रे हारे थौदोक असिगी मतंगदा प्रेसना फोंगबा पावगी मतुंग इना कैबीगे अकोइबदा लेबा मैतै सिंगना लोइनरिबा सन सिंग मफम अदुदा सदिक चाबा चंगुबदा कुकी सिंगना नोमैना कापतुना सन अमा हालगा चिंगदुना पुखिबने सन अतैस उहाननबा होनबदा मियामना कलहौरे हारे कुकी सिंगना नोमै कापथरखिबा मफम अदु असम राइफल्स लैरिबा पोस्ट अदुदगे मीटर चामरोम दमक लापे हौजिक पीआर मनुंग असिदा तंपाकी लमदा सिक्योरिटी फोर्सिंगना मफम कयादा ऑपरेशन चथदुना मिफामी पुन चथरबसु कुकी सिंगना फोंगना नोमै कापथरकपददे करिसु तौदे हाइना मफम अदुगी खुंजासिंगना पेंदबा फोंदोकनखे नोमै कापथरखिबा कुकी सिंगी मथक्ता एक्शन लौबगी महुत्ता मफम अदुदा लैरिबा सिक्योरिटी फोर्सिंगना वारी सानदुना खामबगी मओंग अमा मियामना उनखि हारि मोरेदगी लांजेनदुना लांगोल गेम विलेज जोन 3 अमदे जोन 4 गे क्वार्टर सिंगदा चंगदफम लौदुना लेरिबा आईटीपी सिंग चटखिननबा इविक्शन ऑर्डर लापगे मायोक्ता मफम अदुगी आईटीपी सिंगना वाकन मिफम चथग्रे डू नॉट यूज फोर्स टू evict us. We are the victims of this crisis. Respect IDP. We are also human beings. Make alternative arrangement before you ask to leave. No means that's why we stay at government quarters. हाइबा प्लेट कार्ड सिंग कया पाइदुना चथखिबा वाकन मिफम अदुगा मरी लेनना मोरेदगी लांजेनदुना लांगोल गेम विलेज ता चंगजफम दौदुना लेरिबे येनसेम्बम सनातोमिना हाइखिबदा कुमजा लिसिंगनिगा कुलहुमदोगी मेगी तांग अहुमदगी हौरखिबा इरांग मरम ओइरगा मतम खरा म्यांमार रोमदा चेंसिंदुना था खरा लेरुरबा मतोंग मणिपुरदा लाखे मतम अदुदा रिलीफ कैंप सिंगदा लेफम चाफम खकनतना लेरमलिबा कमिटी सिंगना लेबा यारक्तबदगे लेकाइगी क्लब मरा पाइबी सिंगे मतेंगना मफम अदुगे क्वार्टर सिंग सेमजिन साजिंदुना लेबा होरखिबने मसिगी मतुंग स्टेट असिगी हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेनगु उनरबा मतमदशो अयाबा पिरखे मसि पुमनमक असि ओइरबसो स्टेट असिगी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट गे माइकैदगे इम्फाल वेस्ट DC दा पिरकबा इंस्ट्रक्शन गे मतुंग इना DC ना SDO थारक्तुना जून गी तांग अमा फावबगे मनुंगदा लांगोल जोन 3 दा लेबा टाइप A31 गे क्वार्टर असे थादोक्तुना चटखिननबा खंगलखिबने हाइके मांग मखा तारदुना मफम मसिदा मखोइना लेरिबा असे लेनिंगदुना लेखिबनते लेंगा के माइकैदगी मफम अदु थादोक्तुना चलो हाइब लेरबदे मखोइगे पोक्नफम ओइबा मोरेदा थाबियो मधु नत्रबा फावबदी मफम असिदा लेखिगनि हाइबा वाफम सिंग फोंदोखे internally displaced person ne habi se kaubiba male akoi sida leise leiningdana leibana te chahi ani chupna phajal abani sarkar gi maigai dagi akoi je hanjalhanbagi mami amta tade adu matungda PR la APR la aga governor na su akoi bu hanjalhangani free movement PB ni haibagi asam mayam thambi dana harau dana leisari leiye adu bu mana hari bada loina fail oira completely karim ta kaino oina practically puthokpa ngamdare अखोइसु अदु चंगबा याबता रगदी अखोइसु चंगगा अखोइगी युमदुदा अमु हने युम सारगा लेगे हाइबगी वाखल लै
अदुगी मरक्तुदा अखोइना साइदांगागा लेजरिबा मफमसे मोइना ngame matagum force thajalaga akhoi bu thou chatlu adugi matamda adukta chatlo na haibiri se karigino akhoi su leiningaga leiba natte akhoi ju lan chela pa mi haibase mayamna changaga force ogi Manipur Macha Lema Popam Ranjita Devi Yauna Lebak Asigi Nurse Tara Mangada India ki President Draupadi Murmu na lemzaningai oiraba National Florence Nightingale Award lisingani kun manga pituna ikai khumna ba utkrep Award adu ngasi New Delhi gi Rashtrapati Wawan da pangthokiba ching demnaba thoram amada India ki President na kuchina khibane Panbayabadi nurse ki sinphamda kathokpaga loinena singthaningai oiba mawongda mathok pangthokliba leibak asigi nursing na lauriba thodang adubu ikai khumnaba amasung sakhangbo utpo oina Ministry of Health and Family Welfare Government of India na award ase chahi khudingi piduna lakhibane Numit Karani ki mamangdagi hauna nong leptana churakpa asina maram oiduna National Highway 37 Imphal Jiribam lambi paringi ke shinam amade Senjang Phul anigi lonaba nung dolangi saruk chingning khairakpadagi lambi thingzinduna chathok sasinda yamna chawna apanba oikhre chingning ningkhaibagi pawse hek tabaga Ganpati Company gi kangbuna thodok thokfamda sangsinduna ngase ayuk anganbadagi hauna lambi sengdokpagi thabaksing ngase loisinlaba honari haide singning khaiba sina maram oraga Jiribamdagi Imphal changadaba gari kaya lambi da banduna leire haide Amaromda Kangpokpi Police Station ge manung chana kaithel manbi fauduna cheliba miyamna gundung haina khangnaba Imphal Turen gi saruk isingi imai wangkhalakpadagi miyamda chathok chasin tawbada akaiba pire Wabagai kerekta Turel Torban kaiduna ising pathorakpadagi ichau mayok na bahore Haujik Manipur gi maru oiba Turel singi ising imaisu hengalakle Coalition Against Drug and Alcohol Kadana April ki tang tara Nepal lising ani ke supna tarukta gi hauduna ngas nisagi mayokta changsilakpa thabak thoram singda hena khudong chanabagi damak matam gi oina kadagi thongmi singda tongan ba topic singda yumfam oiraga training pituna lakpagi saruk ama oina ngasi megi tang kuntra ayuki pung tara taba matamda konung mamangda leiba kadagi head office da 2 days leadership training camp haudokre Thoramadu da Kadagi Secretary Organization Mayengbam Budina Sarugyakhe Kem Masida Punna Kadagi Thongme Marfuna Sarugyaduna Pangthoke Kem Masida Resource Person Marina Tongan Bahiramda Session Taruk Thokna Class Loduna Khanane Nagane Training Kem Masi Hogdopagi Thoramda Nungi Oiba Warol Piraduna Ningthauzam Doren Vice President Kadana Phongdokhibada Haujik Manipur da inkhalakliba naha singdagi hauraga ahal fauba yu amasung gulida laichuduna nongmagi kangdana leirakliba asi ekhoina uba fangle masi tungi damak khaluraga yamna akiba masak amane maram aduna tungi mirol kananabagi damak aikhoi puna khonaminaba matam oire haike Magi kana si Manipur da koi kamai to ga nishagi drive ka sangu lai drive na you have the tobacco ki pollution the drug tongan makam mayam ka kori phaka district committee na tamda page branch ki dukanda uchada ba line kana kori drive si phibam mawng kana adum tongalai mawng kani chaba adeni jing thakpa si kanna tawkhalaba ganja thakpa khum dunaba Jor Sanaba, Sina, Mapun in the Tawisha, 1970 at Rida, a quick wooden and back movement, Mani Shami, and Matamputa, Quaji, Hasta Ahani, Hisiba, Quaji, Hanchina, Takino Himatumina, a quain half no chair, Kanabari the Mabishina. Jongto Mukishime Mashima Todang Lori Abidi Kui
ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯨ ꯁꯨꯡꯕꯁꯦ TS Paul Sinduna World Environment Day 2025 Kanina College Level Symposium Competition ama college asida pangthokre Symposium topic and plastic pollution globally high pangthokiba symposium aduda ham Tambara Chano Economics Department na ahanba mana Jelina Yambem Geology Department na ani subamana aduga Daina Wangkhimyum Environmental Science Department na ahum subamana fangke Principal SH Devendra Physics Head of Department KHD Environmental Science Devina Makok Mathang Takraba Mahairoi Singda Manapi Ning Thawatki Haide Umang lai harau bagi channel launch sing ning thina ngak tu na thamna na ba pandam galone na kangnai umang lai harau ba hai ba sida nongpok ning thau apan thobi trust UTRA masaloi sun na sin thawal na sinduna nongpok chingda chathari ba taret suba workshop ke ngase marini chanba numita lautarol amadi lai harau bada famnai ba amadi thawalon singna lawgadaba thaudang hai ba hiram masida khanani ne duna pangthokre Manipur University of Culture MUCG Department of Umang Lai Harau Bagi Associate Professor Dr. T.S. Ruhi Channa Akhanaba Wangang Lu Oina Hiram Masida Wangang Laduna Hai Lai Harau Basi Manipur Leriba Maitai Khaknatana Mapalamda Khundariba Maitai Singnasu Pangthokpa Hongnaragle Maru Aina ngasi Manipur Dadi Miyamna Yamna Pamnaba Amo Oiraktuna Umang Lai Kul Singbu Faza Fazaba Mawongda Samgat Bagi Thabaksu Chathanare Adubu Maitai Jati Asina Miyoiba Khunai Asida Khudol Tauriba Tangnaba Oiriba Mamal Yam Kraba Ipai Pusingna Semgatlaba Inat Liningi Pukai Oiriba Amade Furup Asige Saktam Takpada Changba Macha Pumnamak Yauriba Aikhoigi Lai Harauba Se Kanglon Lana Pangthoklabade Aikhoigi Tungi Mirogi Phibam Kari Oihogane UNESCO da fawba masak hangananaba kanna honariba lai harauba se kari phibam oigane pumnamak asidagi kanba ngamnanaba sana konungi mideng makhada Manipur University of Culture amade ukalnasu lai haraubabu niyom chumna haraunanaba koina chatuna yengsinba thizinba amade miyamba wakhal taminabagi thabaksu kanna honare miyamnasu lai harauba se kanglon chumna pangthoknanaba honabiyo haina appeal su tawke Lana sa tigada ba kaya su kuri la hero nasibu ba si akona hobna matam chai nga da thega su thegna nei na hob dragadi khang hob dragadi isa su su ba sinar dragadi khoi mamal ya me lo ri ba UNESCO da la hero ba si masa kama na na ba hona ri sumana ni ro kuna ki tanga ba la lamani me te ku do to ba tanga ba la lamani ni UNESCO da ku do to re kala si UNESCO da su ba du tanga ba la ne la ho ki re lo adu ba so da Apana lagunga mengai lakol sinda apana masigi lai haram mungkin tahu betul yang si kham gana apana mayu lo ada lupa karo khadar bani ada apana mayu lo besar kita ada di apoi maman yang berapa lupa itu sempel lamba ina laingi pukai lo riba korupsi saktam tak pada yang ini macam apa nak kiri macam Sanjenbam Pukhrambam Gram Panchayat ke manungda fangliba Fambi Sa Ujek Biodiversity Sing Register the Ho Bahaiba Se GPSC Chauthok Chaningai Oigadori Bani Haina GPSC ge Administrative Committee ki Chairman N Birzit Meitaina Phongdoragle Wafamasi Updation of People's Biodiversity Register Biodiversity Committee Sanjenbam Pukhrambam Gram Panchayat Haiba Hiramda Nomagi Oiba Awareness Program Ama Bishnupur District ki Manung Chanba Sanjenbam Ima Panthoibi Laihungda Bishnupur Forest Division Sinduna ngasi pangthokpa thoramda phongdokhibane mahangna makha taraduna lamdam masida kari pambi amadi thawai panba polam sing phanglammi haiba se tunggi mirol na khangunona ba amadi mifam masida
ngakpigani mafam asida fangba polamsing atopa lamna makhoigini haiba yaroi doribani maram asina GPS da fangba polam khudimak register tawada amadi ngak senbada miyamsu agamba thodang laurase haike Universal Friendship Organization Southern Headquarter Number 5 Hianglam Wawagai ge Kunmathoi Suba Rising Day Celebration Thoram Ima Ayanglai Ma Harau Pung Therapy Shakta ngase pangthokre Universal Peace and Love Haiba Moto da pangthokiba thoram aduda Lamyan ba Enterprises ke proprietor Dr. Elangbam Amit Kumar na athoiba mithungen ge warol piraduna haikibada UFO Hariba Organization ase Luching Purel amagi makhada yamna discipline laina kanglon kaidana chatpa organization amane Manipur gi chiraba matamda Manipur gi saktam kaiba yaroi haina lakadaba ase UFO khaktane Haujik Manipur da leriba CSO singna irang khara hek lusilapaga Delhi chatkiba hek halakpaga irang da hek loisiluba Haujik adum miyamna thengnariba sune mahangna makha taraduna haikibada Maitai haiba furup ase ipa ipugi haktaktagi kanagumba amagi mafamda ngak nolaktriba furup amane chahi lising ani henbage puwari lejaba khanongpok Asia da yamna matik magun laina palamba ipa ipu singduna ngasi fawba kanagumba amatagi mafamda ngak non khide haiba se aikhoina khangfam thoi haike and the discipline organization Luching Purel amagi makhada utliba hona venture kanglor mayam si atuba organization amada urupun banate Manipuri siya matamna Manipuri makai kairiyaroi Manipuri sakam kairiyaroi haina lepo se sazami kan hairo kumse yang chumbo kumni maramdi lai sesu koyera amawera Matam matami motor hubungi manati ilang je kaya horumba kita ni usaha dini satu hari pada ilang itu usaha posisi kena Indonesia koi media yang saya koi pai koi hatop lagi karena aku mengalami muhamma mengalami berkira aku mengalami forum kami saya isi ini yang bagi buari bersama kan komisi ada yang untuk mengubah lainnya Palembang kodi paigo singgungan singkawda karena agama tadi makhara nakmo side harusai ko history masaga sakini Moirang Municipal Council na kwaliba mofum singda operate toriba passenger service toriba gari singge association taramanga ke apon balup ama oriba core committee all Moirang transport coordinating committee AMTCO sinang Kanagumba Loop Organization amatagi donation pibada daita loroi haina core committee ki president Moirang Them Mukta Maitaina committee asina sinduna thinungaida ngase pangthokpa pawgi mifam amada phongduragle mahangna makha takhibada
एसोसिएशन 15 यावरिबा ड्राइवरसिंगे अवा अनाददी कमिटी असिना सरुक यागने लोइनना मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिलना ई रिक्शा ई ऑटो सिंगे पार्किंग अमदे रूट एरिया सिनबीदना लाइरक्लिबा से लाक्लिबा मथंग थागे जून की तांग 5 फाउबगे मनुंगदा सिनबीद्रबदी जून की तांग 3 डेली कलेक्शन यावना म्युनिसिपालिटी दा कारिबा इनकम सिंग अमत पीतबा हाइना कोर कमिटी की ngase नोंथिल फमकिबा मिफमदा वारेप लौरे हारे जर सर्विस तौरीबा ऑल मोइरांग ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी हाइना एसोसिएशन अमा सेमजादुना एसोसिएशन 15 पुलदुना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी हाइना अमा सेमजादुना आइखोय अपुनबा वारेप अमा लौजरे वारेप सिंग अदुदी आइखोय मणिपुर दा लैरिबा लूप अमदि ऑर्गेनाइजेशन खुदिंगमक्की लाकपा सेंखाय तुंखाय अमदि लाइबा खुदिंगमक लूप असिना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना अमता लौदबा दायित्व लौदबा हाइना आइखोय वारेपनारे अदुगा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी दा यावरिबा एसोसिएशन 15 गी पैसेंजर सर्विस तौरीबा ड्राइवर सिंगी अवाना अमदि लाइरिबा डेवलपमेंट खुदिंगमक्तदी एसोसिएशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की कमिटीना खोंफम लेप्तना लैरी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी दा यावबिरिबा एसोसिएशन 15 मफमदा खंगजरी अदुगा अदुगे मरक्तना आइखोय हौखिबा नुमेन खरानी असिदा नोंग लेप्तना चुरखिबा असिना इथाई वेरेज की गेट 5 गे मथक्ता ओवरफ्लो ओइना थुमदना गेट हांगदोक्तना लैरखिबा अदु ngasiदगे इथाई वेरेज की गेट 3 हांगदोक्तुना इसिंग थादोकपा हौख्रे मणिपुर की मफम अयाम्बदा लेप्तना नोंग चुरखिबा नोंग मरम ओरगा मणिपुर की मरु ओइबा तुरेल सिंगी इमाई यावना लोकताक पाट की इमाई वांखलकपदगे इसिंग इचाउ थोलकपा याबगे फिबम अमा लाकपदगे ngasiदगी इथाई वेरेज के गेट 3 हांगदोकपा हौख्रे NHPC की मखादा लेरिबा इथाई वेरेज के गेट 5 लेबगी मनुंगदा ngasi अयुक पुंग अममुक ताबा अद्वाइदा गेट नंबर 3 असे हांगदोक्तुना इसिंग थाबा हौखिबने मखाताना अयुक के पुंग 5 मखाई ताबा मतमदा गेट नंबर 2 अमदे गेट नंबर 4 हांगदोखिबदगे हौजिक हाना अपस्ट्रीम दा लेरंबा इसिंग इमाइदगे 2 फीट मुक मयेंग ताख्रे हारे ngasi ayuk anganbadagi hauna ithai verej ke ising thaba hokhiba asida veres ase hojik leriba upstream da chartret ka humpumapan 10.8 amade downstream dana chartret ka humpumanga 10.4 leire panbayai nong leptuna churakhiba asina maram oraga ithai verej asige gate 5 gi mathakta tha asigi hokhiba kun taretagi overflow tawduna leirakpadagi verej asigi manak nakba pukning da ising tholakadra haibage chaw आइबा क्या लैख्रबने अमदे माइकै कयादगी इथाई वेरेज हांगदोक हनिंगबगे खोलाव कयासो लाउनरखिबा लैरबने मणिपुर हौजिक लैरिबा प्रेसिडेंट रूल गवर्नमेंट असिना मैतै मितैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चननबगे थमफम थोकपा रिकमेंडेशन असे सेंट्रल गवर्नमेंट दा अथुबु मतमदा थाबियो मसिगिदमा गवर्नर ना काउंसिल दा पंथाव तौदना वारेप अमा लौबियो मैतै मितै एसटी लिस्ट चलहननबगी मतंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना हौखिबा चहे लिसिंग अनि कुलहुमदोय गी मार्च की तांग 19 तगे थाखिबो ऑर्डर अदुदा स्टेट गवर्नमेंट ना रिकमेंडेशन थाबगी मतम चहे अमा पीबीयू हाइबा अदुशु लोइख्रे गवर्नर हाइबसे कॉन्स्टिट्यूशन बो ngak senana balaiba स्टेट अमगे ख्वाइदगी मकोक थोंबा अथॉरिटी अमनी हाइबसे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 159 ना पिरे इंडिया की मनुंग लैरिबा मुसिलकलबा हिरम खुदिमक्ता नोमगी लेखा तारकलबा येलहौमे मैतै फुरुप की पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक कल्चर अमदे मसागी मरमदबु ngakतुना थंबीबा हाइबसे गवर्नमेंट असिगे ख्वाइदगी मरु ओइबा रेस्पोंसिबिलिटी अमा ओइफम थोई हाइना मैतै ट्राइब यूनियन की चेरोल अमना फोंदुरगले असिगुम्बा लुरबा तानफम असिदगे मैतै सिंबो हिंगजननबा ngaklo piba haibase इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लॉज 1 की मखादा एसटी की लिस्ट चनहंदुना ngakpi senbiba mathau tai हौजिक ओइरकलिबा मैतै सिंगी सिंगनरकलिबा प्रॉब्लम सिंग असे थेंगननबा कॉन्स्टिट्यूशन की एसटी लिस्ट यावहंदुना ngak senba haibase ख्वाइदगी मरु ओइ मसीना तबा अतोपा लंबी अमता लैरोई हाइने लवे मैतै हाइबसे मणिपुर की ख्वाइदगी मरु ओइबा ट्राइब अमनी हाइबसे 1954 सुबना निपानदा मतम अदुगी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना फोंगबा ICS ऑफिसर टी शे हुडसन ना इबा लारिक अदुदा यामना मयेक सेंगना पल्ले
matam adugi British government na fongba listing amaga chamapan kun mathoi amasung listing amaga chamapan kun tramathoi ye census report ta maitai na tribe number 1 de lei listing amaga chamapan ni fumapan gi matam adugi India gi interim government na Assam amasung Tripura de leiriba tribe singbu scheduled tribe list ta yahuna na ba ikhalakpada maitai singbu list aduda yahun khide adubu athuba matamda maitai singbu AC list ta chanhalana bagi recommendation tharak na ba akan ba wafam hairakre DM College of Teacher Education DMCTE Imphal da numit mari ni chupna chathariba annual community contact program gi loisinbagi thoram ga mari lenena college asige manung amasung mapan sit sengduna swasta campaign gi thoram pangthokre amarom da college asige women shell IQAC amade ethics management club na punna sinduna Code of Conduct and Collection of Women Attributes of Manipur haina mengthonba handbook amasu phongke thoram maduda DMCTE ki principal Dr. Konika Khuraizam IQAC coordinator Dr. Anita Kangambam KS Dinesh Kumar Singh associate professor DMCTE na Mithunglen Singoina Sarugya ke thoram ga mari lenena wangangloi singna nupi singna society asida loriba thodang singbo singtha ke Haukiba Megi Tang Kulhumdoi Lisingani Kulmangada Chin Kuki Jogi CSO Singna Federation of Haumigi President Oja Sapomcha Jadumane Vice President Oja Dr. Hera Kabui General Secretary Y Siam Publicity and Media Selgi Robert Kom Amadi Youth Wing General Secretary Gi Mathakta Kuki Refugee Haiba Communal Feeling Niba Wafum Singh Fongdo I Haina Charge Togduna Chuchanpur Police Station da Wakalakiba Amadi Lojing basing ani ki mathakta FIR ma lodge togiba ado Federation of Haumida leire refugee singna refugee ni haibada saufam thokte Federation of Haumina ngasi fawda akaknaba document yaudana thabak tongde Kuki singna Finance Ministry of Home Affairs GOI dagi laukiba Kuki Relief Fund natraga Refugee Fund 1957 dagi 1973 fawba laukiba aduna khudamne Kuki gi Refugee Fund Thunghaudaba Kangbu Singna Maramdam Lezadaba Mapandagi Hanjilakba Kangbu Khaktana Lamdam Masida Separate Administration Makhoigi Land Ama Manipur Semnanaba demand tobane Maramdam Leiba Manipur gi Yelhomi Amatana Refugee Fund Laude Land Sutande 17th century dagi hona khundaраklaba Lamdam Masibu Maramdam ni Khanba Furup Singh Manipur Thugainanaba Siliba Kuki Singdagi Labna Leibana Lamdam Masi Ingna Chikna Leiba Ngamgani Haike Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society ki marks na sinduna nominee chathagadaba taruk suba Inter College School thangta competition ngase Kanchipur da leiba Manipur University ki Kamal Indoor Stadium da hodukre hodopagi thoram asiga mari lenena competition asida saruk yariba mahairoi singna wasaklorba matung thangta gi so miyam da utke competition asida tongan ba school kunthra mari dagi team kunthra nipana saruk yari Sports director ini aduna sports company lenga pa ang may khara haijage thangka si aiguna angang leba purapadati apagi laya haraw mo pata thangka si so amo lo lei adumo hoki ba sahi khara siba sahi mga tara sigi tegedi sports world da ayamba sidale Manipur University ke so sports ki committee amalai masida thangta mukna apo indigenous ke wala happy masi koi association India university so masi apo ki national level already association India university makada thangta Senior Writers and Playwright Forum Manipur CWPFM ge nauna thau
thau pugadabasing khanbagi thoramga loinena general body ki mifam ngase palace gate laiba MSFDS ki auditorium da pangthokre thoramgi manung chana forum masigi laikhidraba live member sing chana lukhoi yumnam rupachandra gos NS Singh, Hyang Deven, Dinesh Tongbram, RK Tampasana Devi gi mafamda ikai khumnabo utpo oina minute ani tumina leptuna awaba phongdokhe thoramga mari lenena wangang loisingna haikibada anoba literature gi mayon asida lila drama ibiriba khudingmakna senior writers ki lairiba chatna kanglon khangna ibinena ba poni jingsilakhe 오히려 세타가 맞다. 나이보다 옥슈리 해보고 혹시 춥선적에 पेट्रोल प्रोग्राम अखोगी उत्पी की बा जगोई का कई उत्पी की बा अरी अनो सिनबा अमगा फोर्थ थिंग को से लास्ट वन से ngasi Jiriwam gi Jingdong Mayai Laikai gi community hall da Imaluk village level federation Jingdong Laikai Jiriwam na sinduna ahum suba general body meeting pangthokre ngasi gi general body mifam na Imaluk village level federation Jingdong Laikai Jiriwam gi chahi ahum pugadaba miyoi manga khanke president da Mutum Bidyamani Devi amadi general secretary da Konjangbam Mimila Devi yenaba laitana khanke ngasi mifam masigi matang da Jiriwam block mission management unit Jiriwam Borobekra city block ki district in charge Wahengbam Premchana phongdokhibada ngasi Imaluk village level federation BLF Jingdong Laikai Jiriwam na ing kumjali singani ga kunithoi gi April gi tang kunmathoi dagi haudokhiba sina chahi ahum surakpaga loinena BLF asina self group SIJ taramathoi semduna hena faba lamdam ama oinana ba kana honaduna lagli haike Makhatana haikibada ngasi mifam masida maru aina SHG gi member chamga tara sing yaukide member sing na bank dagi senfam sing fangkhidaba yaubra yaudabra haibuna chingba wafam sing su khanake loinana VLF ke maikai dagi Jingdong Laikai asida imung manungi khudong chadaba imung tarukta VLF na sel gi tengbang pikhe Houzik makha tarakpada national amadi international ki ipau sing pijare High Court ki judge ahumbo Supreme Court ta elevate tongnana ba Supreme Court collegians recommendation tawkhiba adu center lengangna ayaba pikre haina agency ki pauna phongdorakle Supreme Court ki anoba judge oina khankraba judge ahum adude Karnataka High Court ki chief judge oina khankraba judge ahum adude Karnataka High Court ki chief justice oiramba Justice AV Anjaria Guwahati High Court ki chief justice oiramba Justice Vijay Bishnoi amadi Bombay High Court ki judge oiramba Justice AS Chandrakurne haire Justice AB Anjaria kumja 1954 da Gujarat High Court ta mahaki legal career horakibane kumja 2023 November gi tang 19 da additional judge oina khalaga mamang chahi February gi tang 15 da Karnataka High Court ke chief justice oina wasak lokhibane Yamna laibok thiba thodok amada Sikkim gi Tista River da tourist sing puraga lakpa gari ama tasin bada miyoi ama sire ani asok panangle atopa tourist ni pana thiba khangdre hare rescue team singna mi thibagi thabak akan bamong da chathare thodok asigi matang da fangba pau ki matung ina driver yamna miyoi tarama thoi tongduna lakpa gari edu sagol se numit ki ahingda Sikkim gi Lanchel Lachung highway paringda leiba Munsi Thangda foot lising amamuk luba Tista River da tasinke maduda tourist ama sina fangke anina soke aduga atopa nipana hauzik fauba thiba khangdre pawadu fangbadagi Indo-Tibetan Border Police Indian Army National Disaster Response Force Fire Service Medical Team amade local volunteer sing yauba rescue team singna pung kunmari chupna mangkhriba miyoi sing ado thiba humbagi thabak kanna chathare
रेस्क्यू टीम सिंगना इसिंगदगी असिबा मियोय अमा फंगबगा लोइनेना क्रिटिकल ओइना सोक्लबा मियोय अनि अमसो कंगफालदा पुखलबा मतुंग चुंगथांग फिल हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकनख्रे थौदोग असिगी मतंगदा सिक्किम की चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांगना अवाबा फोंदोकपगा लोइनेना